bijebu nwenu batangile bimpa tuchibanga chidi muchimo vite ya Kagame ni balunda benda Kabila ni bananga ibanga tujimaji kwenza bukalengani kwetu batangile bimpa bibijibitu wa kwenza ni chimu chitu tweze kwetu chijamu ni bijumu bisa tuchanani. Ni senateri Jean Tshisekedi Kabasele n'umuvandimwe wa Tshisekedi wo mu muryango wa Mulumba niyo wongeye kubyutsa inkundura yo kugira ngo itegeko nshinga rihindurwe mu rwego rwo kugira ngo Perezida Tshisekedi ahabwe umwanya uhagije wo guhindura ibintu muri Kongo. We aravuga ko ibyo yakoze ari by'ubutwari muri iki gihe cy'imyaka 6 amazemo ahanganye mu ntambara ikomeye cyane. Hari mu nama ikomeye cyane yari yaremesheje muri Kananga. Uyu usanzwe n'ubundi ari umuhuza bikorwa wa UDPS ishyaka rya Tshisekedi riri ku butegetsi yatangiye ari gushyigikira igitekerezo cya Perezida Tshisekedi yari yatangiye cyo guhindura itegeko nshinga. Icyakora nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma na Bukavu yabaye nk'ugihagaritse. Gusa ndatinya kuvuga ko muri iki gihe cy'imyaka 6 amaze ku butegetsi yagaragaye nk'umuntu ukomeye intwari y'intambara. Mu magambo ye bwite avuga mu rurimi rw'iwabo rw'ikiruba aravuga ngo umukuru w'igihugu aracyakeneye indi myaka myinshi yo kugira ngo abashe guhindura ibintu hano muri iki gihugu. Hirya yo kuba akomeje gukora ibintu byinshi cyane muri iki gihugu, akeneye undi mwanya uhagije kugira ngo abashe kubinononsora by'umwihariko muri Kasai Central. Constitution tumuni ni constitution ya mumba pesha makalenga bantu bakibifini bani bagitunga jetu nukubi bishingane batandu kushaje constitution yewanye bishingane bashaje kumutanjanye bwadu nutunumu na matuku makesala nutubu ni mbakanga makare minye kini benda matunga makwabu kiseke chilo mu mwanga te decision mwamba ni twa kutandu kunyinga kare minye yani twa kuyinyinga walu mfiti Kagame utuluishi ya chana na to ututuluisha vita silo. Ikigo Kunda Ubuzima Healthcare cyifashishije ubuvuzi bw'imiti ikomoka ku bimera iva mu bihugu bya Aziya nko mu Bushinwa n'ahandi. Ubu cyiteguye kuguha ubufasha ku ndwara zitandukanye zirimo indwara z'umutima, diabete, impyiko, igifu, ubugumba, prostate, umwijima, umugongo, umutwe udakira, infection ku bagore n'abakobwa, indwara z'uruhu, guhangana n'ingaruka zo kwikinisha ndetse no kunanirwa kunoza amabanga y'abashakanye. Turagufasha kandi gutandukana burundu n'indwara zirimo imitsi na rubagimpande n'izindi ndwara zose zigendanye no kubura ubudahangarwa bw'umubiri. Menya neza kwita ku buzima bwawe ugana ikigo Kunda Ubuzima Healthcare. Dusanga dukorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge mu nyubako ya Chic muri etage ya mbere mu muryango wa E050. Ntuzuyaze kandi no kuduhamagara kuri 0785 68 66 82 cyangwa kuri 0783 63 55 51. Wanadusura kandi ku muyoboro wacu wa YouTube witwa Kunda Ubuzima Healthcare cyangwa unyure kuri website yacu ariyo wa3kundubuzima.rw. Mu kigo Kunda Ubuzima Healthcare, kwita ku magara yawe n'inshingano zacu. Isi y'ikoranabuhanga iri gutera imbere ku muvuduko udasanzwe. Ese ubucuruzi bwawe buri kugendana n'igihe? Mu gihe abakiriya bari kujya hari udushya no gukemura ibibazo mu buryo bwihuse bakorana n'ibisa neza, waba uri gusigara inyuma cyane utaramenya igisubizo cya Vartok. Vartok ni kampani itanga serivisi z'ikoranabuhanga zirimo gukora website zigezweho, system za management zikomeye, graphic design na videography bibereye ijisho kandi bijyanye n'igihe. Batanga kandi amahugurwa ku bigo n'amashyirahamwe mu gukoresha AI, ubwenge bw'ubukorano, bikazamura umusaruro ku kigero cya 40% kandi bikagufasha gukomeza kuba ku isonga muri competition. Ibyo byose babikora ku giciro cyiza. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0791 50 16 68 cyangwa ukatwandikira kuri email info@vartok.rw. Wadusanga kandi no kuri website yacu vartok.rw. Gukorana business na Vartok ni ukujyana n'isi y'ikoranabuhanga by'umwihariko muri iki gihe cya artificial intelligence. Natwe turashaka iryo koranabuhanga aje turarifite, muzi ko atari bwo bwa mbere izo CH4 zidutera, ntabwo ari bwo bwa mbere zaduteye hariya za Ngungu, zidutera za Bweremana, za Minova, za hehe, ariko byaranze turazihanura, n'ubu turimo turazihanura kandi intambara tuzayitsinda. Turabizi yuko impamvu yacu ni impamvu ikomeye, niyo ituma dutsinda iyi ntambara. Mu duce twagezemo hose twashyizeho ubuyobozi bw'ibanze, murabizi twashyizeho ingabo ziriyo zirashaka umutekano. Ubu noneho twasohoye na polisi
uzi ko polisi ari igenda ikabana n'abaturage ikabarinda aho bari. Umva ibyo bikorwa byose rero dukora ni ukugira ngo twitegure kwakira abo bene wacu, natwe turabakunda turanabakumbuye, bakwiriye gutaha. Noneho n'ikiza kiyongereho nuko nyine nta sera ariyo bacungagiriya nayo yemeye kubaherekeza ikabageza niyo bagomba kujya. Turasaba ubufasha kugira ngo budutabare, twahuye n'intambara nyine kuva mu gitondo tubyutse sizere, none twifuza kuko batugirira neza ubutabazi bukadutabara. N'ubu turi kumwe n'abana ahangaha biriwe batariye, njewe uhavugira ahangaha ndi umuvyeyi w'amezi 2 taranakwira, ariko kandi ko ndasaba ubufasha kugira ngo uruhinja warushize uruhinja ndarukikiye ahangaha mu gihuru, ndukikiriye mu gihuru. Ariko ko ndifuza kuko badufasha kugira ngo tugire aho twabana tuzobane nabo. Nicyo twifuza. Mwifuza ko bareka mukabana mu mahoro kakurya byari bisanzwe mbere? Twebwe abavyeyi ntaco twifuza, ntaco twovuga ngo iki ngiki dukore ikibi. Twebwe abavyeyi twokunda ngo twese duhure tubane, tubane mu gihugu twebwe twese. Aba bantu bivugwa kuko ari ibitero byihuje by'ibindi bihugu, hari abasirikare bava mu bindi bihugu n'abakongo, mubavuga hiki? Abasirikare ba Kongo nabo mu bindi bihugu twifuza kuko bakora ivyo bintu. Leta twebwe twari tuzi kuko ari umuvyeyi wacu ureba abantu bose, urengera abantu bose, ariko kandi ko turareba ukuntu ari bo batujanye bakadushira mu bihuru, akaba ari bo badutera, twaburiwe uburyo natwe. Ariko turasaba ubufasha kugira ngo budutabare, leta itubere umuvyeyi twebwe twese. Madame birimeze gute iki kintu cabaye, wacakiriye gute? Iki kintu oyaye zabaye ibindi bintu, habaye mu gitondo abantu baba bakimbura mu gitondo sizeri, turategwa intambara ituruka twumva abambere barasiye inzira mu marembo mu Marunde, hamara akanya twumva barasiye mu irembo ryo mu Kivogerwa, hamara akanya twumva barasiye mu irembo ry'Ubukunzi, amaze umwanya twumva barasiye basha mu ishamu nyine ya za Kigazura, baza kwinuka nyine baza basokera impandi, kumva hirya no hino imbundu ziravuze, tuburirwa uburyo. Turi abavyeyi umuntu reko asohokana umwana gusa ukaza ari kwavanguye kukiza gusa amagara y'umwana. Turirukanka turazamuka tugenda twaba tuja ku misozi, amasanza havuga impande zine z'isi, dufite abana arabaza ko bahunga kubiri n'abana. None guhera ayo masaha mu gitondo turaza tuja mu misozi, niho turi kugeza amasaha n'ibindi imbunda ziracako zivuga. Guhera mu gitondo abana ntaco barashira mu nda, natwe abavyeyi hari abavyeyi b'ukwezi kumwe bamaze ukwezi kumwe bavyaye, hari abamaze amezi 2 bavyaye, kugeza amasaha nta kintu barashira mu nda. Turi ku misozi abantu baguye imwuma, none ico twifuza nuko mwoturenganura aka karengane tuhaturengana. None aya masaha aje kuba mu masaha ya n'umugoroba, baratubwira yuko ngo na drone ihagurutse ngo ije kutubomba, batubwiye ngo tuje mu bihuru n'abana, ngo tuje mu bihuru n'abana ngo twihishe, ngo drone nayo iraje irahagurutse ngo ije kutubomba. None aya masaha turi mu bihuru n'abana, inzara yatwishe, twabuze ko tugira. None ico twosaba amahanga nuko ngo none ntimuva mu bihuru kubera drone nayo? Nubu turi mu bihuru ko barakora twihishe, duhishe n'imizigo abagize ico bakura mu nzu ngo tubihishe kuko drone nayo itumereye nabi. None ico twokwifuza nuko mwodutabara, muturenganira, mutwamaganira uwo mwanzi. Leta twatuzi ko ari umuvyeyi ushobora kutugwanirira kandi akaba umuvyeyi w'abantu bose w'amoko yose, ariko tituzi impamvu zotuma vangura amoko. Tabaye turenganya, tumaze iminsi turi mu bukoroni kandi natwe turi abakongomane nk'abandi, ariko barasora inzira karengana amaze kuba menshi. Turasaba ngo twamaganire leta, turayanze yamagana, turayamaganye kuko bitubereye nabi. Abahutu n'abarundi n'andi moko yose y'izana twatewe n'ibitero bitandukanye. Turamaganye ivyo bitero byose, duha amahoro kandi dushakire amahoro. Twatangije kugeza n'ubu ubusanga yari ubu ni saa 10 none turacari mu gihuru, muturebera turagorewe aha, twabuze ukuntu tugira. Abana inzara yabishe mu gitondo tuva nijoro tubyutse nta mutekano kugeza magingaye. None ga imiryango ihaguruke nyine batabare.
batabare bazi batabare kugeza ubu nyine ubu turi mu masaha 10 turacari mu gihuru twaje mu gitondo kugeza aya masaha turacari mu gihuru ni ukuvuga ngo abana ntimugeze muja gucumbira abana twari ko tubabatura ku buriri tukabirukankana nta kintu bararuha bajya habe na kimwe amahuzu hankweto twari ko tubatura gusuka amawirukankana wazurengeze bamwe bazabaza n'abandi badafite n'imyenda mu gituza. Uyu mugambi muratekereza kuko ari iki niki beshaka? Umugambi no gusemba ubwoko nta bundi buryo bakeneye n'ubwongo. Na hiyo kitu inatusirikisha sana. Iki kintu rero na nicyo kiturakaza cyane, na niyo mpamvu twebwe tuvuga ngo dukurikije ibi bintu byose ari gukora n'intambara uyu munsi akomeza kudushozaho. Mu kanya koordinateri yarari kuvuga ahantu amatsinda y'ingabo yatangiye kujya, ingabo za Kongo ndetse n'ahantu bari gufata twebwe turi kuvuga ngo niba komeza kutwicira abaturage, bagakomeza kutugabaho intambara, bagakomeza kudurumbanya amahoro hano imbere mu gihugu, ntabwo tuzabyemera. Twebwe tuzazana amahoro dukoresha uburyo bwo kujya gucecekesha intwaro iyo ziri kuturasira, kandi icyo nicyo tujya dukora buri gihe iyo dushaka kurinda abaturage bacu. Ariko nanone ntituzagarukiraho, tuzasubira i Doha. Tshisekedi niba ataje i Doha, tuzashaka abandi bakongomani bazemera kutujyana tuganira nao Doha na tutaongea. Asante. Je commence par te donner le tableau. Qu'est-ce qu'il y a? Ndatangira nkuha iyi mbonera hamwe. Muri turiho nibiki biri kuhaba. Uyu munsi Ituri batubwira ko hari ubutegetsi bwa gisirikare. Ariko nyamara ubwo butegetsi bwa gisirikare bo bita ngo ni état de siège, n'uburyo bwabo mbere na mbere bwo kuremera akaza abavandimwe be. Uyu mugeneral hari uyu bamwitande Johnny sinzi ngo arinde Nkashama Johnny, kugira ngo bamubonera akazi nka murumuna wabo, kuko nuwo mu muryango wa Tshisekedi bagombaga kumushakira umwanya kugira ngo bawubone. Nuko bari kure mu bwo buryo bwo gushyira icyo kintu cyitwa ngo ni état de siège. Muri Turi n'ahantu hari umutekano muke mu buryo buhoraho, ndetse ubona ko inzego zarabyakiriye, ubundi nizo zibigiramo uruhare. Ariko ibyo byose niyo politike nyine hari, kubera barabizi ko ariko gace gakungahaye kuri zahabu, kandi nibwo buryo bwo kugira ngo babashe kuyitwara. Kugira ngo ibyo bishoboke kandi guverineri abashe gukorera inyungu z'umuryango binyuze mu kwiba zahabu, kugira ngo ubwo bujura buzashoboke, nuko babanza kuryanisha abaturage bo muri Turi. Binyuze gute? Kubanza kuryanisha imiryango, bamwe bakabaryanisha n'abandi, aba bakabahanganisha n'abariya kugira ngo bakunde bayobore gusa. Muzajya mwumva umutwe ukora amarorerwa ku bwinshi witwa ngo ni Kodeko. Turabizi neza nabo yo bari kurwana biyita ngo n'abana bafaci. Rero kugira ngo ubyumve neza, reka nguhe imibare. Muri Jugu mbere na mbere mujye mwumva ko ibi byose biri kuba muri ibi bice byose bifite n'ingaruka zabyo. Ikindi ni ubufana bukomeye cyane buri gukorwa n'abihaye Imana, by'umwihariko idini Gatolika. Reka ntangirire muri uku kwezi kwa 8 honyine gusa, kwezi kwa 8 honyine abantu 53 barishwe muri Jugu. Muri sheferi ya Basidi honyine twahabaruye abaturage 43. Muri Bahema Boga abatatu. Muri Banyamicaga hishwe 4. Muri Walese, muri yo sheferi abantu benshi cyane barahunze. Ariko cyane cyane bari guhungana bande n'abahema. Aba bahema bari kwicwa umunsi ku wundi. Ngira ngo murabizi neza impamvu y'ubu bwicanye. Nuko gusa bavuga ngo abahema n'abanirotike, ubwo bagahita bababara mu bwoko bumwe nabo bita Abatutsi, hanyuma isheni gakomeza gutyo. Ariko nyamara nta muntu numwe wagerageje guhagarika ubu bwicanye, nawe. Donc la même persécution contre les Tutsis
sa chaîne à ce niveau-là. Mais personne n'a pas en cette nibavuga ibikoresho biramba by'iwacu uzahite wumva Sofarite Business kuko niho honyine usanga ibikoresho byose byo mu rugo. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Muze mwigurira ibikoresho by'ubugeni nk'imitako yo mu rugo, ibikozwe mu mwimerere w'ibiti by'iwacu nk'amasorori n'amasahani, amapurato n'ibindi. Aho dusanzwe dukorera ku Kinamba Kacyiru ugana Texirwa munsi gato ya sitasiyo, aha ho murahazi. Abiremera rero dukomeje kubakirana yombi mwishemi ryacurisha. Ukirenga gato ku marembo ya Stade Amahoro ateganye na CSS ugana kwa Rwahama, tubarizwa mu nyubako yakoreragamo Farge, aha ateganye neza na gate ya mbere ya Stade, ugahita ubona iburyo bwawe icyapa cya Sofarite Showroom. Sofarite, iwabo wa made in Rwanda. Niba ucuruza akabari muri kontwari yawe ukaba udafitemo inzoga ya Goldberg, Hanson's Premium Light, Hanson's Premium Cider na rikeri ya Diamond Rock yihariye uburyohe ikaba indahiro y'abazi icyanga cya rikeri mu kuryoha, waba wica business kuko wahisha abakiriya bawe akaryoshye. Kubifuza kuranguriza inzoga mwahamagara kuri telefone 0782 77 13 99. Wanabasanga aho bakorera Kicukiro muri koridoro inyuma gato yahubatse isoko ry'akarere ka Kicukiro. Ibikoresho by'ubwubatsi by'umwimerere byuje uburanga binujuje ubuziranenge mudatenguha umwe rukumbi ni Q Center Limited ikuzanira ibyo hirya no hino ku isi nko mu Buhinde na Turkiya. Tugufitiye amakaro y'umwimerere yongerera uburanga, salo, salamanje, ibyumba harimo ya marble y'ibikoni na douche n'ayakwifashishwa hanze atangizwa n'amazi y'imvura. Tunagufitiye amaravabo, za douche, toilette n'ibikoni bya gisiribu, gypsum zo gukora plafo, marine board zizwi nka muba n'ibindi byose mwakenera. Sanga Q Center Limited mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako ya Companion House ndetse no muri Copacom Business Center, cyangwa duhamagare kuri 0783 142 265 cyangwa 0788 592 443. Ndabasuhuje, reka tugaruke gatoya ku bintu byavuzwe n'uyu munsi na senateri Jean Tshisekedi Kabasele. Uyu mugabo Jean Tshisekedi Kabasele murumva ko ari uwo mu muryango wa Mulumba, akaba ari murumuna wa Felix Tshisekedi. Jewe wiriweho? Yego. Karibu cyane, usanze turi kuganira. Ndagira ngo tuganire gatoya ku magambo yatangajwe n'umusenateri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Jean Tshisekedi Kabasele. Uyu nguyu akaba yarari kugarukana none kuri deba yari yatambutse mu minsi yashize, ariko basa nabongera kuyiryamisha. Yasabaga ko bavugurura itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aravuga ko kurivugurura bagiye kubikora bishingiye ku busabe bwa Perezida Tshisekedi wakunze kubisaba bisubiramo kenshi. Avuga ko bagomba kurivugurura kuko amategeko n'uburyo ryubatsemo ritubatse mu mategeko y'abanyekongo. Mu nama zitandukanye Kabasele yagiye akora hirya no hino nk'umukadere wa UDPS, yagiye ashyigikira cyane igitekerezo cya Perezida Tshisekedi, akavuga ko bagomba kureba uko babigenza kugira ngo Tshisekedi yongererwe. Icyambere bavugurura itegeko nshinga, la demande par le fait que les 6 ans de Félix Tshisekedi ont été marqués par la guerre. Bakavuga ko imyaka 6 Tshisekedi amaze ari mu ntambara, iyo ngiyo ihagije kugira ngo abe perezida bagumana ubuziraherezo. Ibyo bikaba byakorwa rero muri ya mavugurura y'itegeko nshinga. Le chef d'État a encore besoin de beaucoup d'années à la tête du pays. D'ailleurs, est en train de faire beaucoup de choses au pays, surtout au Kasai central. Aravuga ati rero Tshisekedi kube aracyasabwa indi myaka myinshi ari umukuru w'igihugu kugira ngo atugeze ku bindi byinshi by'umwihariko muri Kasai central. Ibi akaba yabivuze mu rurimi rw'iwabo bita Ikiluba. Ibi bintu ntabwo twabyita impanuka kubera ko abantu bibuke ko ubundi vugurura ry'itegeko nshinga biri mu bintu akibara gutorwa yatangiriyeho, ariko kubera ifatwa rya Bukavu na Goma asa n'ubiretse gatoya kugira ngo abanza arebe, kuko urumva zari inkubire ebyiri atari butwarire rimwe ngo zishobore.
maybe k'ifatwa rya Goma na Bukavu cyo cyarangiye akaba abona ko yagihejeje afera abakongomani arabahejeje. Iki kintu cyo guhindura itegeko nshinga rero mwebwe murakibona gute ukurikije igihe kiziyemo? Perezida Tshisekedi yego navuga ngo ibyo ari gukora cyangwa se ibyo ashaka gukora arashaka gukora ibintu nka bimwe Zelensky yakoze nawe. Yego arashaka gukwedura manda akagaragaza ko impamvu adashobora kuva ku butegetsi kandi manda ye yararangiye ari ikibazo cy'intambara zigihari. Yego ndetse akaba avuga ko ubwo nibura aramutse yongejwe manda cyangwa se muri manda y'itaha iturufu yaho ko baramutse bamwongeye manda yabasha gutsinzura ikibazo yise ko ari nk'imitwe yagiye yiterabwoba cyane muri Burasirazuba bwa Kongo. Yego ku isonga akunze gushyira umutwe M23. navuga ngo rero ibi bintu byo guteguza guhindura itegeko nshinga kugaragaza ko nyine ashaka kwidoderaho ubutegetsi birahamya neza amagambo maze iminsi atangaza avuga ko nta biganiro yemera. Yego ibyo nabyo twabonye bitangaza ejo bati nta biganiro bya Doha nta bya Washington nzongera kujyamo. bivuze ko afite indi migambi. Yego iyi birimo nyine ubutegetsi. Yego ariko nanone tukareba ngo mu kugumana ubutegetsi hari igice cy'igihugu atagenzura kigiye kumara hafi imyaka 4 mu maboko y'inyeshyamba isatira 5. nabyo birashura ikindi kintu ko ushobora gusanga ahubwo nawe hari undi mugambi arimo wo kwemera cyangwa se wo kwemera akaguma ku butegetsi ariko ugasanga nawe ashobora kuzashyikira indi politiki Kongo izaganishwamo mu mirongo yindi y'imiyoborere ishobora gutandukana nuko twari dusanzwe tuzi Kongo cyane muri gice cya Est nabako we nakugenzuza bwacyo bwanananye cyane kuri guverinoma ya Kinshasa. Hakaba bimwe muri izo nyiruga bakunze kugarukaho ndetse n'abayobozi ba FM23 bavuga bati ahantu hakwiye kuba eta federal yakwiye kugira autonomy mu buryo runaka. Nabyo bikaba bishoboka muri uwo mugambi wo gusa naho ashyira mu bikorwa uwo mugambi ariko nawe abinyujije mu kwidoderaho ubutegetsi. Yego akaba ari nk'abasezero cyangwa koro. Okay ariko ibi bintu dukurikije uko Tshisekedi agenda atwara ibintu neza hari n'abavuga ko uko babona abitwara nk'umuhanga nta kintu ari gutwara nk'umuswa muri Kongo. Tshisekedi ibi bintu abyipangira wenyine? Ibyo ntabwo bishoboka. Nibande bameka rero afite minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Yego ikindi kandi burya afite abakonseye babirigi ndetse baba bariya cyane baba mu bya gisirikare bariya. Mu minsi yashize hari ingendo za Maxime Prevost. Burya nubwo inaza tukabona n'imvuga ya politiki yahindutse ariko burya abazanye indi message. Yego ikindi kandi ni Tshisekedi wakunze kwamagana ikintu cya balkanization bako balkanization y'Kongo ari ibintu bibi n'ikindi ariko iyo urebye n'ubundi kuri manda ye nakwitiye ko ari ingi isa naho irangiye ye ahubwo yenterprese balkanization uko igomba kugenda. Nuvuga mu magambo arayirwanya ariko mu bikorwa ni uyikora ahubwo. Yego nkuko no mugenzi we nerimo nk'ubwa Zelensky nawe avuga ati nge nta butaka bw'igihugu nzatanga ariko basanga ibyemeza afata biguma biganisha ku gufata ubutaka. Wabonye ko iki cyumweru kirangiye Donetsk yose bayikuyemo? Yego nako Donbass. Yego yego okay ariko ababirigi nanone kubakeka mu bamenta ntabwo twaba tubyihutishije kandi ahubwo ububirigi aribwo bushigikiye ko mu 23 bayikuramo. Dusubiye mu magambo ejo bundi Maxime Prevost minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ububirigi akaba na minisitiri w'intebe yavuze ati ikibabaje nuko aba bantu baye mu 23 bamaze kwifata nk'aho igihugu ari ahantu bafite ari igihugu cyabo. Wabonye ko muri iki cyumweru nibwo police ya Kivu yatangiye gukora ubu ni iri gucunga imijyi ya Bukavu na Goma. Yego kuri paso utu n'amakenga yarariyo. Yego ibyo ububirigi buvuga bwakabaye bubivuga nyine bwakabaye bunabikora iyaba icyo nakita nka Amerika itarakanguka. Yego ariko ubona ko muri iyi minsi cyane ububirigi bw'icyo bwakoze bwabaye nk'umukomisiyoneri. ariko hejuru ya byose burya hari Amerika. Yego na Amerika kandi ihanganye n'Ubushinwa ku rwego rwo hejuru cyane muri aka karere. Yego none bikagera kuri Kongo by'umwihariko bikaba karusha. ku buryo nkeka usibye no kuvuga ngo
ababirigi bafite ukuntu batumva Ventura ariko nanone iyo ugeze kuko shebuja hari icyo ashaka kandi aba afite ububasha biba ngombwa ko bajya mu mirongo yashaka. Yego. Ariko navuga ngo twakwibaza ngo ese ko usibye n'izo procedure zindi bavuga za polisi ko ejo bundi twabonye baratangaza ko bagiye gutanga inote nshya. Ninde muntu ugenzura ifaranga ku isi ko ari Amerika ko ari igenzura idolari kandi idolari ko ari ryo rigira agaciro kandi mafaranga. Yego. Nuwango abantu bageze ku ifaranga ejo tuzabona n'idarapo. Yego. Ariko birimo kuguma bigenda bitinzwe ariko ukabona ko byanga bikunda hari indi script yanditse iri inyuma tutabonesha amaso. Yego. Hari nkuko wari ubigarutse uti Tshisekedi mu myitwarire aragaragaza nk'umuntu udashaka balkanization ariko mu bikorwa akagaragaza nk'umuntu yishigikiye. Icyo gikorwa koko kibaye mu cyumweru kimwe. Police ya Kivu irambaye irapaza uti bagiye mu kazi ifaranga barishyizeho. Ibyo bintu ntabwo ari ibimenyetso bigaragaza ko koko hari umuteguro kandi utanategurirwa muri Kongo gusa kugira ngo iki gice cy'uburasirazuba koko kibi gice kigenga. Ibyo ni bigaragarira buri wese kiretse rutabibona. Kandi none na president ubona ko hari ukuntu ari kugenda ari umugisha gake gake. Yego. Intangiriro yo zo kwidoderaho ubutegetsi no kuba birashoboka ko n'abashaka kuzemera kwidoderaho ubutegetsi n'abahanganye nawe bakemera ko akemera kuba igice cy'uburasirazuba cyangwa kikagira uburenganzira runaka kikagira sati runaka ikigenga. Ariko nawe akavuga ati mundekire manda zanjye nzigumane nzirye. Yego. Ku buryo ya propose y'imyaka 8 twavugaho ko ishobora kuzazamo cyangwa kanarenga. Yego. Nkuko inkuru mu binyamakuru ziri kubitwereka nyine ni umujyi wa Bukavu kuri ubu ngubu uri mu maboko y'umutwaye 23. Igipolisi cyahawe amahugurwa kandi kigatozwa n'inyeshyamba za 23 usanzwe ugenzura iyi migi ya Goma na Bukavu nicyo ubu ngubu kiri ku mihanda ndetse no ku biro cyangwa se ku nyubako z'ubutegetsi. Aba bapolisi bakaba barerekanwe n'ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo bakashyirwa ho na AFC 23 bakavuga ko intego ari gucunga umutekano w'abaturage ndetse no kurinda ibintu byabo by'umwihariko mu gukumira ubugizi bwa nabi bukunze kugaragara muri iyi migi. Aba bapolisi baragaragara bambaye impuzankano nshya za polisi ya Kongo mu bice bitandukanye by'umujyi wa Bukavu cyane cyane mu rwego rwo kugenzura urujya n'uruza rw'ingabo imodoka n'abagenzi imodoka mu mihanda n'abagenzi mu bice bitandukanye by'imijyi ya Bukavu. Ku munsi w'ejo kwa kabiri w'itariki ya kabiri nibwo guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho na M23 Patrick Busubwangwi yerekanye Colonel Eboko Guillaume nk'umuyobozi mukuru w'igipolisi afatikanyije na Lieutenant Colonel Jacques Gapasi ushinzwe ibikorwa by'ubutasi. Nanone ibi bikaba byarabaye nyuma y'uko hagati muri Werurwe ya Gicurasi muri Werurwe na Gicurasi umujyi wa Bukavu wari waranzwe n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi aho abaturage baraswaga ku mugaragaro izuba riva imibiri igatoragurwa mu mihanda ndetse n'ibikorwa byinshi byo kwihorera byakurikiye imvururu z'intambara yo gufata iyi migi bikaba byarakurikiyeho. Mbere y'uko 23 yinjira muri Bukavu mu kwezi kwa Gashyantare abapolisi n'ibiro by'ubuyobozi byarashenwe ndetse bimwe birasahurwa. Ubu 23 akaba ari yari yatangiye gusana ibyo bigo kongera kugira ngo byongere gushyirwaho n'ibikoresho bundi bushya. Urwego rukaba rwaratangajwe mu gihe nanone iminsi 2 ishize ubuzima busa n'ubwari bwahagaze mu migi ya Uvira bikomotse ku baturage bafatanyije n'umutwe wa Wazalendo bari gusaba ko Colonel Olivier Gasita wo mu ngabo za FARDC washyizweho n'umuyobozi bwa gisirikare ko yakurwa muri ako gace. Aba baturage bavuze ko uwo munsi ashinjwa uyu Gasita ari gushinjwa gukomoka mu bwoko bw'abanyamurenge kandi ko aribo bagize uruhare mu gutuma Bukavu ifatwa bafatikanyije na M23. Byose bikaba byarakomeje guteza umwuka mubi mu migi aho ndetse ku wa mbere nimugoroba umusirikare umwe wa FARDC yarashwa kicwa n'umurwanyi wa Wazalendo. Abandi babiri bakaba bari ku igare nabo baje gukomereka bikomeye. Ariko nanone ibyo Ojira ari kutubwira ko Kinshasa yitwara nk'iri kubarikaniza. Mwibuke ko iryo faranga ya 23 igiye gutanga bari bashyizeho ko bamaze gukumira abaturage bo muri ibi bice bya Kivu ndetse na nibyo mu bice bya Kivu bari bakumiriye kuri service z'imari bituma 23 ishinga banke yise Codeco ariko ni ikigo cy'imari kiswe Codeco. Nanone kuri uyu munsi nanone kiri gikorwa cyagaragaye nacyo tutaheza muri bimenyetso turi kuvuga naho ministri w'umutekano w'imbere mu gihugu Jacques Shaban yavuze ko ibi amashuri
abanyeshuri bigiraga ubuntu muri Kongo mu mashuri ya leta muri Kivu byahagaze ntabwo bazongera barajya biyishyurira 100%. Jire, ntabwo iki cyari ikimenyetso gishobora kurakaza abantu bo muri Kivu bagakomeza kwiyumva nk'abantu bahejwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa, ariko ibyo bikabakururira no kugufumyamo nyine n'abatakundaga M23 bakayikunda. Ibyo niko bimeze. Wabonye ko ngira ngo nejo bundi nibwo basohoye itangazo bagaragaza ko amashuri agiye gutangira. None nabonye Colonel Nangare yari yifotoje ari kumwe n'abana ubona ko yego bari bagiye gusura ibigo by'amashuri bitandukanye. Yego. Kubera iki Kinshasa ivuga ko amashuri abana bigiraga ubuntu mu mashuri ya leta bihagaze muri Kivu y'Amajyepfo nyine? Nukuvuga ni umujinya uko nakita ko nyine kuba hatarimo bagenzura, kandi nabako nanone ari kuba nanone M23 nyine ikomeza kugaragaza nk'ahantu nyine irentere kuriho cyane ndetse yitayeho cyane nirebye n'ibikorwa remezo biri kujyayo ahabanye n'ahandi. Yego. Ku buryo muri ya myaka 8 n'ubundi tuvuga cyangwa se urebye no muri iyi myaka ingahe bamaze bagenzura, bikomeje gutya ushobora kuzasanga kapitali isa n'iyize yariye. Yego. Este ya imeze neza cyane na Kivu y'Epfo. Ariko se byo iyo mikino byikumvikana kuko babahagarika kwiga mu mashuri bigira ubuntu, ariko ibizamini wibuke ko nta na rimwe abanyeshuri babuze kudakora ibizamini bo muri Kivu, kandi ibizamini bitegura ibikishasa. Harimo nteba rimwe na rimwe. Hari burya nta muntu nta bintu bidashoboka muri politiki, niyo mpamvu rimwe na rimwe bisaba ko n'umuntu akoresha irindi jisho. Muri mbona ngenge nkabona abantu b'Kinshasa n'ubwoba ko bataganira, ariko rimwe na rimwe bongera bakavugana. Yego. Abantu batabareba. Yego. Nese nyine ama examen national araboneka ati. Icyo kibazo buri wese arakibaza. Urumva habaye ibyo bumvikana, wenda byagera kuri mututu wose rabatangaho turahangana, ariko ibindi byo mu buryo buri sociale bakabyumvikana. Yego. Okay. None yego. Tshisekedi aravuga ko ibiganiro ari kubigendamo gake cyane, abantu bakavuga batagiye gusubukura intambara, ariko ibyo ngibyo bikajyana n'ubwishi bw'abasirikare bari kutubwira bo Burundi bari kujya muri Buvira. Ibintu bihura bite? Ubwishi bw'abasirikare b'Abarundi bari kujya muri Kongo. Yego. Abango bikubiye n'ubundi mu cyo nakita nk'ubufatanye bo n'Uburundi bafitanye. Ariko nanone ko baje kurira indi migi y'ingenzi yo kugira ngo M23 yakadivancing ijya mu gice cya Kisangani. Yego. Uko nura neza abasirikare benshi bari muri deployed muri axe ya Kindu na Maniema. Yego. Ntabwo muri Sud Kivu naho barere ko ntabwo ubona bo bashyize imbaraga nko muri ibyo bice. Yego. Kongeraho na kare agace kandi bavuga ko ashobora gufatwa nako nyuma ya hanga ni Pinga, ntabwo nibuka neza, kandi gace kari hafi yaho nakora baba ko ashaka kuza gufatwa. Yego. Byose rero no kuvuga ngo birashingira ko nyine bo barabati n'undi M23 n'undi ashaka kwigarana na Sud Kivu, ariko ntabwo ashaka ko yadivancinga ngo yatora igihe Kisangani. Uko yerekeje muri axe ya Kisangani no kuvuga ngo ubutegetsi bw'Kinshasa bwari mu manegeka. Yego. Ariko nabyo bashaka no kubyumvikanaho bakavuga kadushyiramo Abarundi hagati kugira ngo wenda inyeshyamba ntawazizera. Ariko ubwo natwe handi tuhagumane. Yego. Ibyo nabyo birashoboka. Okay. Majeko Limited ni ikigo gikora imirimo y'ubwubatsi kikanacuruza ibikoresho by'ubwubatsi. Tubafitiye amakaro y'ubwoko bwose akorwa n'uruganda rwa Millennium Tiles. Tubafitiye rangete zikorwa n'uruganda rwa Kigali Plastic, amatiyo, intebe n'ibindi bikoresho bya plastike. Tubafitiye kandi gypsum board na accessoires zazo zose, MDF na accessoires zazo, toilette z'ubwoko bwose, lavabo n'ibikoresho byose wakoresha wubaka igikoni na salle de bain, tukanagira amaserire meza mu bwoko bwose wakenera. Ni mutugana aho dukorera mu nyubako ya Parwa yitwa Companion House mu Gakiriro ka Gisozi. Ubwiza, ubwuzu n'ibindi utasanga ahandi ni iwacu muri Majeko Limited. Waduhamagara kuri telefone 0788 46 51 cyangwa ikimenyetso cyo guteranya 97 15 21 18 64 ya Dubai, cyangwa 0788 81 55 96.
amakuru y'uko ingabo zigera ku 10,000 z'u Burundi ziri kujya zagiye mu Burundi nako zagiye muri Kongo yatangajwe kongeraho n'imbonera kure nazo ziriyo n'imbonera kure yatangajwe bwa mbere na Moise Nyarugabo uyu nguyu no umunyamategeko wabayeho n'umudepite umushinga amategeko mu nteko ishinga amategeko ya Kongo nyine ariko amakuru avuga ko izi ngabo ziri kujya ku bwinshi muri Kongo akaba yarayavuze avuga n'umubare wabo ariko akagaragaza ko ibyo ngibyo ari ikibazo cy'umutekano by'umwihariko ku baturage b'abanyamurenge batuye muri Minembwe. Inkuru zo zakomeje zitubwira ko igisirikare cy'u Burundi nyine ngo byinshi mu bice by'amajyepfo barimo nk'uko biri kuvugwa ariko bakavuga ko nubwo hari uruhererekane rw'imodoka nyinshi zuzuye abasirikare n'abarundi ndetse n'ibikoresho zimaze iminsi zigaragara mu gace ka Kaburantwa mu ntara ya Cibitoke mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi ziri kwerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko bica barenga ko haba ari intambara bikavuga ko abasirikare bari bitwaje intwaro nyinshi baza koherezwa kongera ingufu ingabo z'u Burundi kujya kongerera ingabo ingabo z'u Burundi nibyo muri Kivu y'Amajyepfo aho zikorana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse muri Buvira yego kuva mu mpera z'icyumweru gishize nibwo abatuye mu midugudu ya Kaburantwa muri zone ya Buganda babonye imodoka nibura 30 zuzuye abasirikare bafite ibikoresho byinshi umuturage wo ku muhanda wa gatandatu yaravuze ati bari kuhanyura buri munsi berekeza ku mipaka ya Kongo biravuga ko abasirikare bari guturuka mu birindiro byinshi by'ingabo ziri mu Burundi no mu bigo byitorezwamo birimo akitwa Cishemere ndetse na Mudubugu ahaherutse kumvikana urusaku rw'intwaro ziremereye nk'uko SOS Media Burundi yabivugaga bakavuga ko rero nk'uko amakuru aturuka mu nzego nyinshi zaho abitangaza muri izo ngabo harimo n'abahoze mu gisirikare abagize urubyiruko rw'ishyaka CNDD-FDD hamwe n'abasore binjiye mu gisirikare vuba batojwe gukoresha intwaro ziremereye n'abarimu bari baturutse mu mitwe y'inyeshyamba z'abanyarwanda bakora ubufatanye n'abayobozi b'u Burundi bakavuga ko umwe mu basirikare bari muri ibi bikorwa utarifuje ko amazina yajya hanze yasobanuye ko ubutumwa bwabo ari ukongerera ingabo z'u Burundi ubushobozi zimaze igihe zikorera mu misozi ya Minembwe iruhande rwa FARDC ariko Jire yego ntabwo aba basirikare twabatekerereza mu ijambo Neva yigeze kuvuga ati nibaramuka bakunze kudutera banyuze Uvira natwe tuzakunda kubatera tunyuze i Kigali nako tunyuze mu Kirundo sikore niko yavuze yego ikigo Kunda Ubuzima Healthcare batanga ubuvuzi gakondo bw'imiti ikomoka ku bimera iva mu Bushinwa Traditional Natural Medicine bakorera hariya muri Chic mu cyumba cya E050 muri etage ya mbere nakubwiye ko winjiriye muri amarembo ya Chic atenganye na gare ya downtown iyo urenze kwa kariya ka restaurant kaba hari iriya restaurant ireba muri parking n'ubundi nyine winjire ku gice cyo haruguru ugahita ko ukiva kuri restaurant neza uhita ko ubonamo akarembo kinjira ku buryo urebye nabi wagira ngo ni umuryango winjira muri restaurant n'undi muryango winjira muri restaurant ariko nuzamuka hahagaze aba security hari ama escalier uzamuke nugera kuri etage ya mbere ubahamagare iyi miti yabo ifite ubuziranenge bw'ibigo mpuzamahanga nka GMP nibyo FDA ndetse na harare y'abayisilamu iyi miti yabo rero babahamagara kuri 0785 686 iyi nimero no kuri WhatsApp bakorera mu mujyi wa Kigali aho nkubwiye basure kuri Kunda Ubuzima akadomo rawa cyangwa se ubasure kuri YouTube yabo bitwa Kunda Ubuzima Healthcare inzoga iryoshye yitwa Diamond Rock Goldberg Hanson Premium Right na Hanson Premium Cider bahamagara kuri 078277 tukaba turi kumwe na none nabo muri Swatas bahamagara kuri 07770224 cyangwa 07825687 aba barakuzanira imodoka telefone cyangwa computer tukaba turi kumwe n'abantu bo muri Sofarite batanga nabo bafite ibikoresho by'ubugeni bafite ibikoresho byo mu nzu byo mwita furnitures intebe inzugi bitanda no gukora ama design n'amatable cyangwa sala manje bafite ibishushanyo byiza utasanga ahandi imitako yo mu rugo no mu mahoteli n'ibindi bikoresho by'umuco ibyo ku meza barabifite nabyo ibikoresho made in Rwanda bafite amasorori amasahane meza cyane n'amaplateau n'ibindi ku bantu mushaka gukoresha interior design mu nzu yawe urashaka ko hasa hate barabikora ama appartement no mahoteli bakorera ahahoze Farije ku muhanda ujya kwa Rwahama
ndetse no ku Kinamba munsi y'agahanda kajya mu Gakiriro ka Gisozi. Wabahamagara kuri 0782689926. Reka nanone nkubwire ko turi kumwe nabo muri Vartok aba bihebeye gutunganya imbuga nkoranyambaga cyangwa se ama website. Bahamagare rero aba bantu bo muri Vartok kuri 0781501668. Urashaka gushinga ikinyamakuru, blog, urubuga rwo kunyuzaho ibicuruzwa byawe, ubyamamaza ugira gute? Mbibutse ko ku bantu muzi gukirigita no gukiranya ibyitwa ma Google AdSense website burya bakubwira ko AdSense yayo yaguhembye, ibindi byose bitwirirwamo wabyibagirwa, uretse ko buri wese agira ibyo ashoboye, kuko ngewe ntashoboye kwandika, niyo mpamvu niyiziye hano nyine nkikorera nk'umubroadcaster. Ariko abashoboye gukora imbuga ndetse no kwandika no kugira gute, ushobora kubuza ifite impano, not necessarily kubikora nk'itangazamakuru. Uri abantu ntabwo muzi ko nabantu tunyotewe no kubona abantu baganira inkuru za Kinyarwanda kandi bari kuziganira kuri internet, kandi abahanga ni muceceka. Abantu benshi bajya bizera ko ubwenge ba kuri internet, ariko bajya kuri internet cyane iyi community yacu usanga bariho n'abantu bivugira ibintu biri bizarre. Kubiceceka buri gihe tukajya twisangira yo bantu uzana nigiye kubavuga amazina atagira baza kuvuga ngo nabavuze, wenda wasanga nanjye hari abambona ko ibi nanjye mbavuga biri bizarre. Ariko nidukomeza kurekera imbuga nkoranyambaga na internet in general, niturekera internet abantu bazivugiraho ibintu biri bizarre, ibitekerezo binaniwe, bigufi, still abantu bazajya bajya kureba kuri internet bazahasanga nyine ibintu bipfuye ko abanyabwenge baracecetse. Ariko ni wowe kuki utakora blog, website n'ibindi? Hamagara abantu bo muri Vartok bagufasha. Ntabwo wenda kanako kaba karimo ntabwo umuntu yabyirengagiza. Burya imvugo y'umuntu w'umudiplomate nk'uri ifite igisobanuro cyayo. Niyo mpamvu ubona bari gukora deployment cyane nyinshi, no kuba muri Uvira ari kubera imirwano ikomeye karishye. Yego, ni nayo mpamvu uretse iyo n'indi mpamvu ishobora kurebwa, ariko hari n'indi mpamvu y'uko burya hari abaherutse gutangwa muri iyo minsi yashize bashinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro no kwinjiza mu bundi buryo butemewe. Yego, amakuru akavuga ko burya ngo bajyaga bavanayo ariko ntibahe kuri nyine cyubahiro, bakibiza mu mifuko yabo. Yego, kuba rero burya abantu ntibakabirebe neza. Burundi nibwo icyo gihugu cyasigaye muri duel muri iyi conflict yo muri Kongo. Nta handi gishobora kwishyura atari no mu birombe biri hariya. Yego, ku buryo nkeka ko no mu byo wari gutwara abantu no kurinda ibirombe akagera ajya gutanga ramfura, ariko hari nabo gucukura bya hendetereka byo kugira ngo bacukure bavanemo yabo igihe ba nyiri umuringa bataraza. Ngo biragaragara ko aho M23 igeze habari sekirize, kandi abonye ko nko muri Rubaya hari prote bahaye Trump ya koruta. Urumva n'ahandi birashoboka ko no mu byo wenda bazumvikana bati wenda mu kugira ngo ugumana ahantu nanyu masekirize, nuko ibirombe bya birindwe kizere ko ahantu muhamerita neza, nuko mugomba kurinda n'ibirombe byacu, inyungu zacu zigasugire. Yego, navuga ko bashobora kuba bari gusiganwa n'iki kintu cyo kuvuga ngo batazaza tutaravanamo ibyacu, ariko sinkeka ko byabajyanye ari ugutabara aho ngaho cyane, ukurikije ko wenda muri Bukavu na Goma bahavuye. Akanya Uvira ikaba ari ikurikiraho. Ibyo nabyo murashaka kureba muri iyo ntuza mfuruka. Yego, none tugarutse kuri ya ngingo yacu yatangajwe n'uyu muvandimwe wa Perezida Tshisekedi izi ngingo uko ari gukurikiranya ibintu, igice cy'uburasirazuba kiragiye, nawe arakomeje ahinduye itegeko nshinga. Nubwo abanyekongo batabyumva, ariko bahatiwe kwemera bagatora ko ryahindutse. Ariko icyo kuramba ku butegetsi, ashobora kuramba ku butegetsi, abanyekongo bo ntibamwivumbureho, kuko bari gusaba ko bashyiraho icyitwa unlimited term, manda itagira iherezo. Yego, ubwo ugiye kuba perezida, ariko nanone nta nubwo bashobora bamwivumbura, sundi baramuzanye. Ni ibintu bigaragara kandi nubwo ari mu hantu bahabwa amahirwe yo gutsindira kuba perezida, ariko yaramubaye. Yego, ukurikije kandi nanone kuba ataragenda byagaragaye ko hari amasuperi puissance amushyigikiye. Yego, ku isonga ubiri gitwara bibonye ibyo bwakoze na kampeni bwakoze zo gufatira u Rwanda ibihano n'ibindi bihugu bwashinjaga. Yego,
ntawakwibagirwa yo yabwo muri European Union byari bimeze. Niyo muri UN Security Council twabonye ko yahagurutse akavuga abantu bahaguruka bakasa n'abamuvuga ko bashyigikiye uyu mu president. Yego. Ni umuntu ufite support y'ibihugu byo hanze kandi urabona byo birentere cyane mu kumugira nk'umuntu wabo muri ko nk'umuntu warerewe i Burayi wabaye i Burayi. Kuba rero yakigwizaho ubutegetsi byo tazabikora n'amana azahindura igihe cyose yabyumvikanye n'abo murengerazuba. Kiretse hari yashwanye nabo agashaka kuzana mu Bushinwa. Yego. Ariko igihe abaye imari bazaguma uko turi kubireba ngo ntabwo abakongomani bamubona ko ari umugambanyi na ya majwi agenda avuga na bamwe mu bakuru b'ibihugu by'akarere batari kugira umuntu mujye mureba uko yatowe babitekereza. Burya abakongomani ni abahanga mu kwigaragambya no kwivumbura. Nta kintu bamutwara. Erega noneho umugabo ni umuntu uzi gukina ikarita ze neza. Yarabanje akina ibihugu by'akarere avuga ati ngenje kubana nawe ngiye kuvana amablock. Yego. Bigize hagati block aho bwarazubaka. Yego. Agaragariza abakongomani ko ikibazo ari ibihugu baturanye biza kwiba umutungo wa Kongo, ariko byaragaragaye bashaka abantu bashaka umutungo wa Kongo twarababonye. Yego. Barenze n'ibyo bihugu by'akarere nta n'ubushobozi banabifite, niyo mpamvu babonye amaproposal yose yatanzwe na SADC na EAC ukagera no muri EU byananiranye. Yego. Byagombye kujya i Washington. Yego. Aka kanya yagiye Washington ababwira ko agiye kwemera agatanga umutungo wa Kongo kugira ngo bamufashe kwikiza abantu bagitse bamurwanya. Yego. Sibyo biri ko ahubwo ari kuba ibindi. Ni umuhanga rero mu gukina urusimbi ntabwo bakongomana bazapfa no kumumenyera ahubwo. Okay. Reka dusoze kuri ya nkuru yari imaze iminsi iri kuvugwaho Thabo Mbeki yari yatumiye bamwe mu banyepolitike baba bavuga rumwe n'abatavuga rumwe na leta bose ngo bajye mu biro bya Thabo Mbeki muri Afurika y'Epfo bajye kuganira. Ariko uyu munsi nibwo uriya fondasiyo ya Thabo Mbeki yaje gutangaza ko ibiganiro by'amahoro byagombaga guhuza abari abategetsi mu butegetsi bwa Kongo ndetse n'ababurwanya nk'igice kigize inama ngarukamwaka ku mahoro n'umutekano iba kuva kuri uyu wa gatatu kugeza ku wa gatandatu Nzeri. Mu batumiwe harimo umujyanama mu biro bya perezida wa Tshisekedi, abagize guverinoma y'iki gihugu Joseph Kabila, Martin Fayulu, Moise Katumbi, Delice Sanga, Seti Kikuni, Jean-Marc Kabundi, Corneille Nangaa uyobora AFC, Matata Ponyo na Thomas Lubanga uyobora umutwe wa CRP. Perezida Tshisekedi rero yanze kohereza abo mu butegetsi bwe, asobanura ko abanyekongo badakeneye umuhuza mu biganiro byabo kandi ko ibiganiro bitegurirwa hanze bigamije kuyobya. Fayulu nawe yagaragaje ko yiteguye gufatanya na Tshisekedi mu kurwanya umwanzi bahuriyeho nk'abanyekongo. Kongo yatangaje ko atazajya muri ibi biganiro bitewe nuko urutonde rwose rw'abazabyitabira rudasobanutse. Agaragaza ko Thabo Mbeki akwiye gushyira imbere ibiganiro bizabera i Kinshasa. Kabundi we yabayeho umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS riri ku butegetsi mbere yo kushwana na Tshisekedi. Atangaza ko Afurika y'Epfo yamwimye visa yo kujya muri ibi biganiro kandi ku butegetsi bw'i Kinshasa aribwo bwabiteye. Ishyaka ryitwa RDG rya Matata Ponyo wabaye minisitiri w'intebe naryo ryatangaje ko ryari ryateguye kohereza abarihagarariye muri ibi biganiro, ariko guverinoma ya Afurika y'Epfo ikaba yabimye visa n'ibindi byangombwa bikenerwa mu rugendo. Jean-Claude Kibala wabaye minisitiri ushinzwe imirimo ya leta muri Kongo kuva ku itariki 2 Nzeri nawe yafatiwe ku kibuga cy'indege Kinshasa ubwo yari agiye muri Afurika y'Epfo kwitabira ibi biganiro. Visa ye yahise ifatirwa n'abakozi bo mu rwego rw'abinjira n'abasohoka. Nanga yaraherutse kubwira abanyamakuru ko niba Tshisekedi adashaka kohereza abantu be mu biganiro byateguwe n'umuryango wa Mbeki, abandi banyekongo babishaka bo bazajyayo. Yateguje ko azohereza itsinda rinini rya AFC ariko ntabwo biramenyekana niba bo baragiye. Jure, izi ni coincidence ziri aho gusaba abantu babuze ibyangombwa? Oya, ntabwo ari ibyangombwa babuze. Ni ya mpamvu nyine inganuro yo kugaragaza nyine ko wenda impamvu batabonetse ari ibyangombwa ariko ntabwo ibyangombwa normal ari iki kibazo. Yego. None bari bagaragaje ko batazajyayo. Yego. Bagaragaza ko bagaragaza nk'ubwambanye. Yego. Cyane ku ruhande rwa leta. Ariko abandi bose bagibona ko nta bavuze ko bazabyitabira. Yego. Ariko nabo kutabyitabira ku ruhande rwa Kinshasa nyine bishaka kubagiraho ingaruka zitari nziza muri politike mpuzamahanga kuko
Trump ashobora kubafata nk'abantu batumvira cyangwa se abantu Trump ntabwo ari wabahamagaye n'imbeki mbeki yakorera mbeki yahamagaye abantu kubera Trump. Yego. Ntabwo mbeki ari wafashe iyo initiative kuko mbeki ntabwo aruta African Union cyangwa sadeki ngayiro n'ijambo Ramaphosa. Yego. Iyo rero umuntu ategura kandi mbeki kuva mu kurasezerano yose usibye nangaya ndetse nkaya Amnesty yabaye ndetse ari perezida. Nishuti na Joseph Kabila ni umuntu wagiye agaragaza ko yumva neza ikibazo cy'abanyamurenge kurenza uko abandi bantu bose bacyumva. Yego. Ntabwo no wakwire uruhare rwe ararufite ariko afite undi muntu ari gukorera cyane ko bigaragara ko Amerika ari ibindi bintu ugiyeho. Yego. None kwanga Tshisekedi yamara kubyanga gutyo ariko bari Kabila we byanze bikunze kujyayo ashobora kujyayo abo muri AFC bajyayo baramutse bagiye n'ubundi myanzuro yahafatirwa ndushobora gusanga nayo yazagora icisha sa. Ntabwo izabagora kuko biragaragara ko uyu mukino bombe hari ibintu barimo kumvikana wenda bitaragaragara. Ariko nanone bishobora gutuma M23 ifata ibindi bice bya Kivu y'Epfo n'iy'Amajyaruguru byasigaye. Yego. Wenda igahagarikiraho leta nayo ikavuga ati ubwo birarangiye uwidoderaho ubutegetsi nyine ikote ry'ubutegetsi akaryidoderaho agatangana n'izo agatanga n'ubwo burenganzira twabuze tuvuga kare. Yego. Ngo kuba igihugu cy'abafederali cyangwa se kikayoborwa mu buryo nakita ku buhabanye n'ubwari busanzwe buriho. Yego. Ariko bureba cyane Este cyane ku buryo igice cya Este giye bumwihariko. Yego yego. Reka tugushimire ko uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire abadukurikira by'umwihariko amakuru hano mu karere areba umutekano politike na diplomasi by'umwihariko mu gihugu duturanye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murakoze cyane namwe ndabashimiye. Yego. Arakoze cyane Jules Nkusi ni nuko dusoje ikiganiro cyacu ariko namwe mwakoze kudukurikira ariko twongere kubonana mu bindi biganiro. Nari bavuga neza Jonathan amahoro.